Hello Ugandans. I want to speak to my fellow Westerners. Abantu bowitu na munongerizo ba message yanje. Inza kukosora rimi rwanje ndukwenda communicating na munonga abantu bowitu kandara na sharing a message yanje. Ikikari abantu abo. Uganda nkaye turi naitwahika. Nyo tinkubasa bagambira muntu netutwara hi obantu zahi. Echinkurebe chinkumanya mbuturya kwerekera kandi ntwakwa. Nyo bana mwe kunkureba Uganda yari yahika. Echine cyo kwaho. Narukora kahangura akaruru kaba kawempe north. Konka shaheji ni ntangara isi yagira muteyine sente zo gazetinga narukora ku mutwaro parliament asobore kurahira. Ejo parliament imukureba Museveni akajihamba kare ryo mbyakwa wabyeye. Institutions zona reke kwe kwasa mu parliament institutions zona akazihamba yaziteko mbyakwa wabyeye. Amahaka gahamba polisi yajihamba Isa kajihamba, parliament akajihamba, revenue akajihamba, mwene ncheche tarahambire, nitwa bakazi na atuhamba. Echo ncheche ubasa kugambira. Obusasa oburyo munsi umubantu bitu. Toka butekerezo kabuheza. Abantu baryo nibageza kutweho na rights yitu. Kumukubana mugirambu twatera karuru ntayiturafu nobwenkanya. Naiturafune justice babizana zana babicanga nkamatatu bamazire batukozire bindi numukire kintu echo hatiya baryo nibazisisira narukoro bwiri tubakwenda neje myezi mukage yasigarayo aze no parliament wadashitamise mu kigeri naragiro anunsiye mu nenyindo obuvuyo bwono bwabiri hotina tarara burebero mu Uganda yonensi yona n'abaheru ya Uganda bakabureba konka abantu befuire nkempumi oba ninka bihihizi nibireba mu kiro mu ihangwe tubikureba tubakwenda kubigambaho bona hine nko kubatira omushenyi barinka ostrich mbagezaho kuhakana ebintu bitwarebere namisho gitu tukabireba bariyo nibagezaho kubakanisa nibyo bakwenda kukozesa mbatware na rukoro mukoti mbumanyambo akiba karuru hona mazima ho garinka yo winganiza burinka yaho burinka hi burinka hi wareba abantu ba NRM bagamba nyorhanga wanje babire nebiturizi no mazimuri yanagamba nke kigambo murebo jo tona nuwogu eki kigambo cyagambo like yakitekereza kwihaza kukigamba hine byabanza yijanyuire asinzire naro mutogweye butebekine echo mukitahariya wenyorhanga wanje Uganda hekuza turyacho kwaho nyonje kinkubasa kubagambira turyacho kwaho like burchumwe cyona bachefunzize bachefunza hatu notekereza mbakarura ko kwija ka 2026 nkakubakata hariho kufano kuchira nyonje kinkubasa kubagambira ruhanga wenka eyampangire wenka nungu basa kujanta nwara amanye biragarukeho dene kindi kimenyenda kubagambira ekindi kimenyenda kubagambira imwe abantu abaryo mu government abina mani abo kukozesa ku office zanyu numusesya kandi muntangaza ogwo mushafire ni kibimbwa afire kunka ekiresire ni cyatukanga na munonga mbwishono wamahi hazishabu kujya mbone wamahi no waranka mpango ba actingire mangu bafa yo munonga basiba abantu basibaka kwisi basiba buri kimwe basibensi yakwate higuru na hansi numushasha mbo mwana wanyafire muto ago mwana omukujya mu muto nibo bazire nibo bamwe abazira ba opposition nibo bazire nibo bamwe amwitira abana babo
ikirona nihangwa mwijwizo mu safe houses zanyu abo muyisira bisitakumanya n'emirambo jere yabaheri nubwo busaso bakura mwana mubatekaho umukono gw'ecoma mukatutera nkabo kutera ente zaha mwishwa ente zo mukishaka mukatutera mukatutuntuza mukatubuzaho obushitamiro imwe wanyu uhatobwe numura mwena mwaferwa munonga mwena mwashasha ababanda mukwita abanda mukutwariza kubi abanda mukwinaza bona mugira mutubana babantu numujya mutubakura ubusasi nko bwanyu bakura at this moment nomanye kingambere numwakutwitse mundu nko kutuma ukora imwe mututeze mundu zanyu konka enseji yine nko kwe enseji netangaza nangwa byenseji tebukwayo hati mwe abana banyu nje yeba bakubitamu nibabito bache diplomat nko kumnayo kigambe itwe ne mutwita kube mututera mutu China za mutwinaza kumukuza omuse yanyi mukujambo mu protected no protecting abana banyu muri yo mukirase hata nibakubakwatira shana muzibera benshi kandi nco kipuntangaza abana babagega no bafamati yo bumfa yifera imwe abina mani imwe abina munda abina bukama bine buri kimwe n'abana babantu ngo kwarebe basibamba bazipase uriya kamera hariya wena yamusibise wetwo kwakushana nka cha chimpanzi na face yona yamnyanyaze wena neshanachi imwe abana abanyu numure nabagabekazi nabinjinye baryaho ababandi nibashimiriye kufa nko kuba kwenda bafenke nkenshohera bafenke biyenje. God is a just God. Numuturwana suzoku mutucejanyi zoku muturugunya mutukorache ruhanga garaka abakwati zoku hatu nko kohurire busasi wafu umwana wawe kwafiro mumfeta kucengwa na nababande nuko kubakura mwatire ho mwagamberense mu mubihensi numujya muturiyo mu multi party system turiyo mu democratic party turiyo mu democratic world mbutwino okukunde bine bitukwenda tukoreche tukunde bine bitukwenda tubashagike nko tukwenda kubashagika konka ukashangana mututuntuza numutsiba numutumara ho busingi numwakuchura mwamutegarukire mu mukakimanya muna nabanda babandi nabo nabantu nabo nibenda babakuze barugemu bagraduating nk'abandi namwe barugemu ruhanga naza kubekwataraho ito mwana mututurugunyizoku nanoko mwakururira mu maziga mugahure kandi abo busasi tuburukurga mutuma nguko kureba abandi ngo sente zo kuyafira bazirebeyo okubatarye busasi ni ubu bwawe tuburukurga mutuma torubwebwa muchimanye mugarike mu mutuma yobuntu mugarike mu mbaka muze mwakatuma ko buntu mumanye abantu nibashasha nkimo kumukushasha mwegarukemo nebyo bigambo byanje mubihure kandi utansenikira hamwe no watakubyenda uhingure. Have a lovely weekend. Peace.